Abusia mame ma wo akwa basronkon efambra emergency Ghana TV eso. Enne me se ubwa nipa aya je receipt. Suro nipa na jai saman. Ene wiase mu se ubu kotokwase a Yesu hwe woto. Inti se ye wo se ubu obi kwase a wo daada obi no afa ho adia. Obinya so aketu adachi. Adenti ena meka sa asemwi. Erabe bi akwaji loan na odi ama ne kunu se adwuma ne kunu ye na emwa enti onfa sika no start business foforo se na ebe ya obenya bi aba na odi aba abebo afi enti erabe kwaji loan yi ma abrantie eye ne kunu ogema no abrantie na test erabe message ewo WhatsApp say I can't love you again ochirema ontumi no ne biem one ne ntina biem one ne tonkwanta omapai adenti e na brante no ekasa enko bia boawa sei ene ade tua de ka na ne nyina supporting enesen kam ho ne enkonkoshe video no mra na enkoma ewo manim eye mawura babia owo manim ha na moadama bibinti emane haw se mema hu nanim oba pa me fidie no ohote say bacho me very good ede nyame ase so de wa be kan yen sa wa ha ena wiei asem ben ene de wa ba yenim ha nya abotre ma ho o de kirewa wasem nimu na me metifu ntio na namba cho mechia oni wabejwafo ni watiefo nyina ya joso bacho 2020 ala mechia abrantie bi ti edididi nkomwa e ma ne ko ye se ye be ware enti ono so kyerem se adwuma a woye no sika bebre enimu sa na emom no me so me ye se papa me hu achi eze me kwa asori amekono me ntango me nfa me ho nka be mabia kosi se me ware so ono so bae no ono so kire se ono so sa ono so enfa ne ho nka oba bia kosi se oba ware enti no o kire se adwuma na oye no wo form ni enti no onya sika ni nyina anaso ntimi nye awade kese bia na mkire se ebeso nyankopo ani na ye mo adwaman na ebe ware na so nyankopo ani ni nti no enya awade chinchin bia ti adwen ho se ebe ye engagement enko a ndi ya shaase eboaboa ye ho ti ga ye nse so ndi oni sika mpo a obetimi ape sika na ode ba be ya ho edie no na aduane de se bi obi ba ofi na amre aduane dia ense ehwe ti aduane ne de ndie betimi ata nechi ene niam na aka wa obefa ka no enti wompe de ebia ye be ye oba ti ade no a ye tua no se sika no no wompe ade no ne mu edu ana na wabusia eje ne pa o bajo de mi oh okay no mo enyi no ne mom no mse de omo nton me ma no okay ne mom de omode ode baba be ye na so abusuani na so nyame ani se ebi omo baba no wa ne nanenam na mom bere ma ba fie aba be tu ni trensan okay eno nko ana omo hwehwe okay enti ye de ehye so adwunjura enti ode me ko kire na busua ena abusuan so be fie be bo kokoko ansa na omo ko omachi esan baaye na ehye date a awade no ebe koso ti zabre no sonye ama ye nyina ye koshia ye ama awade no ekoso pepepe ti 2021 eze awade no eba so ihunu 2020 by 2021 no ana awade no eba so enti 2020 ni nyina wa anwew bacho dem wamfa ho ama no bacho dem ono kra no kyerem se ye virgin ofa no nka oba bi ada wow sa no no so kyerem enti ye guso ebo ye ho ana 2020 no March no awade no eba so na ye ware
tie wa we na me wo Kumase ko na me ye adwuma wo Kumase na ono so ye na adwuma e wo Accra so ofi ono ana adwuma ne de obetimi atumu abra asembiensi ti no ono free Accra na obe Kumase ofiri Accra na obe Kumase sa 2021 no ebesene koye ti 2022 mu no sa na yete sa na 2022 no oba Kumase na me kire ni se eye wo ho no mo ti na me ya asa me da se asa me so da he se bia what ya sorry onu so ye difo be man ye difo sorry mba chon okay enti na wasa obi nu aba ya de ama o mama wasa ase ni esi asori dan kese ona na wo so sa da ye no chon na me ka na esi asori dan kese ama ye program nipa bebre ababi te wa na esi ye dan a ye tim nti obi aba anytime bi ombato e na ono so ka so no kwa ye na adwin se obetim paibo nti na okọ wa ko hwehwe bi to okọ ye e ko hwehwe baabi a wanya baabi na onya school park so te master na chense no mredi obetim ama abaye asori no and say okay to sha asori na say a 2022 December no e na oba efi oba Kumase to oba na oba ka kire me say obese okọ trek na am say na asori na no so boys for bi wo ho na ma omo mbehwe na okọ akopesika na am say okay e na okọ e to okọ e na obae no wa be kire me say okọ trek no ho na ne nan ne ya tizeze no ko nyin ska ko be ko akwa di onu eni jo akoton enema okantamanto nti semanye ska bia ma na mga se de me ne ska bia o me ho na emom me ko outside akwa akobisa se bi obi ebe ma me loan bia na o ka so okay nti me ko hu abranti bi na o ka so o ma me bi to kire me enema ewo loan hu nyina na me is what the ma obesia yes what the chew ba cho dem okay o de ma me besia na machia ndi machia nsi hu no ko sise menya sika botene no abre no na me so okay se me ji sika no me de bre no be say 5000 50 million okay to aso ana me ji sika no na me de bre no nti abranta na kire me say 5000 no bosumi bi obaji 200 cedis ko sise me de 5000 ne beba na me so okay ndi mbeka ne sa bebe kire no ka say ahodi omotom pabo na yeto nti obenya te say obenya sika na ba na ye de akọ anam so yo ti e wo no mu na okoye mi diska na ma no na okoye January nim 2023 January oba December 2022 na we ni sinti 2023 January no na okoye na me wo nti okodu your friend say we do ye didi nkomomo a ti dako me ko WhatsApp fa me fo say me ko WhatsApp me ko na akotwra to say I can't love you again why na akotwra to we wukunu no say wo no wo trek mu wa wo fi trek akoto ndo na ba aba abaji scan say o de kwa akoto mpabo kantamanto enti wa beje bosia na awokọje na free wo e de free me ho e de ko kantamanto e na awokọ WhatsApp e na akoye edey say ya me ko WhatsApp ko ne na like me ko share ko for start ni ti me ko no message me asema no acho da say I can't love you tobo start no odi akutwa ana say odi asende wankasa send me personally or they send me ankasa say or message him say I can't love you again I can't love you again to aso nti o cho sa na me say me friend no say amako WhatsApp me ho message bi na e chere say o say sa pepepe na me say e dey nti na so e bi so hu mi nyina no to kwanto akasakasa ne nyama aba yentem afi no atena se adwe ne ho say wontimi enemy entna bim I'm so okay teme dem a head and fan ayi bi ntimi ho no mo ana ni nua ba panyin e frame me phone to frame me no ana o chia me na me je so na o si me nua ne say on walu bim no ayi oba yi die obetima bo obusuafo amane
Tini nua so ye ware wa ma. Wo wakuma na e be frɛ wakasa asɛm we. Ye ware no wa ma bi. Baye de na ya odim ko che na busuafo no na ekɔ no nua ba ne fie. Nti be ono ho kra ekodu na ade asa. Ti ogina ho ankasa mintimi mi hunu no. Nti nua ba ne kansa na msi na me friend ne papa. Na papa de nam ne ne ye course. Otimi friend busan se ma me ho te se am to my friend se da ho te se. Ti me friend ne papa na am say me call WhatsApp message da ho ni. Na nso no man fa anya hwe me de nim se agro no odi. Ba yi se ni sister panyin afre me aka se ni nua ne se onwale biem na me ma ye oba yi de metima bo mabusua amane. Ana ne papa se sa na onu kra no ne bana ka akere no na nso busa no de nti a onwale awade ni ne bana ka akere ne se onware biem ontumi nware obio mbatwan okay na nso busa no se de nti ana ontumi nware biem na nchirechire mu ana bana de ma no enya asama yigina so edija awade nti na onfrɛ me no oso oka de ene de papa no anka se de osimi kan na se nchirechire mu ode ma no enya ade a ebe obetima gina so ede eja awade nti ene onfrɛ me no ana kasa ne nyam so papa ne frɛ me emrebi no so obisa me se me hote sen se na that time no kwa no aka kire dada waka kire ne papa ne dada wacho na papa ne nim se ofrɛ me a me so meka se bia sei na asi ba me so that day man ka hwe ankire no ti da na me ka kire ne se ni nua ba na frɛ me no no so beka se ne ba no so kura frɛ ne se onwale biem na asam ni original so ntina e ma ne frɛ me na me so okay ena o so obe frɛ ne ba no ti o ya papa no ko frɛ ni nua ba ne se o ya kwa awade ni po wan ko bi enyo na akɔgye awade no ti se o nua na be ma na frɛ akase a enyo na be frɛ oba no aka kire no ti o ya nsam ko so anye ni nua ba ne de te ni nua ba ne frɛ me phone so eni o ye bi pa e kire me but that time kwa na me wo school o di watem me sade kama me so na me kasa ama me voice ko sure ama other teachers kwa be intervene on ga say enkwa ni nti but o katin kwa sala na o frɛ nneema na wo de me ja no asema nti papa ne kire me say one ne ba no ebe kasa ti me to na me hwe o me hwe o ya ma frɛ no say o se den ba we no nyina ekoso na me mo mabusuani bi amane efrize me medwen se ebia etimi ka asem no a na obafie oba me fie ho a ebia ogu mabusuani bi a obefare ana se nto ka nyon kwa na ka so nwale bi na be de wa ntimi nka ncho na ne papa se one ne be kasa de a etwen ne papa ko papa no so no e ware fo ka so de ma ene ba na wo mama bebri nti mema mienu to di maka ne mama ne ho ti na me hwe papa ne nim ti me hwe papa ne nim ma aboso me bebere betwam ama se debi ni nyina nso na be ma ne ma ho onso nkɔ ne ho wa block me kora afri ne phone so unim ba bi a wote unim ba bi a wote because na baby na wote first no wote mpaibɔ ni nti obetena ba bi na wote mpaibɔ no so obeben mpaibɔ nti ba na wote first no e hona ye koye ti no otu afi ho aba ba bi a wote mpaibɔ no nti me ye ya omo meka hwe nti me bana mokɔ omo krom de ko to ne baba panyi ba ko nso anim ma ne baba panyi no efre no se o yira ba ha se o se o nwale biem na se wa ye oboni bi kura ka o ka me panimu magu nkotodwa apawachew e wo yiri dim ti ona obeka cha ne baba panyi ne baba ba ko ne se onya me boni bia na ne ho do afiri mi mu wo ho do afiri ni mu ukru na e ka sei ba to han hey ozo onya boni bia na ne ho do afiri mu ana baba na se na asembe na wo ken ti baba na e ka je ne se omra no mo ntena se no mo ne enkasa baba ne chem se me nko nti se oba no mo kasa wia obefre me na msujo ti me koye ana papa no e sheda ode beba beti abusua na amfre me
ti me ana me friend ne papa say that say na mo ka say obeba na obaya na papa no say oh aba amomne na atena ase aka bibia wi na msiyo ti ni 2 days time me won mo no bi ebo ye fie ni bell ana me ko bie me bie na oyo onoa be mana ne bag bonachi wa ba fie ba twan to buy no ne bag bonachi no bisa am say ne Ghana card ne way na ne Ghana card aka ana me yima no tim yima na odan ne ni say okọ wa nwram o ram mu buy no bebusa ne Ghana card no ana me de man to yes okọ na am say na wo ade kra asa obe o Ghana card na wo gi na wo kọ no so wo kọ na asam na o kan no me nim say bia wo di agro na na ya asam no kure pa na wo ka kire me say one die o nwale bi so okay anti say ofa na o de koy na wo so ja no ma ne koy ena o de koy tobo mawura enioma bi wo ho no mo a ya na ye mema ayoyo wo ba yei say wo so wo hwehwe ne Ghana card enka Ghana card yini dem adan wa yini dem na wo yi ni AP abontai akọ bia Ghana card no obesina ko na danfo bi awedin awo tachiman awo na danfo ni nyina ba fie ebetu ne ma hwehwe Ghana card no because na aka Ghana card no enkwa na ya ade a esombo mana ebe ma no aba fie ho ti dade no ba ho betu ne ma hwehwe Ghana card na wa hu enti ne papa mo kan say oba omne na kasa no a obaye no ti na nim say bia omne na kasa ama bibia atu atwa so yes ne Ghana card no we na mi man no ti mi man no we na no so o de man wa abonten me de man no inside edem no efie nim ye wo dem ye wo fie ene ye wo efie no abonten ankasa ifa na o de man no edem na de man o refi ofri if you outside abe ura inside abe ura dem me fan se wura puno ma ye dem ankasa se ne we kura de nkafa ena wo nso yi Ghana card ne share ne nsam na wo se wa ba Dabi some things no yen solve no kasa ne kasa wo there are some things we solve it akoma tu akoma di otie mi asa bi odwene kwa akire no ebete de me pa akire yase entokwa bi no ho no a ye ne yen yere no ko e wo fie ye ne yen gas ye ko to de bi a muwa wukuru to de bi a muwa wo yere to de bi a muwa ga no muwa boy ada no amwa no mawura akọ ga se obekọ no enye se mi gina nchen atwanse na no ko na se ofa na mafa na afede o tiatim obeso o seek attention so wo bebre puno say bia like no di pia bontin ana baby e wono so no eni power ho ye wo no e wo from ni ende e be ye niwo eye ana uja no ode e koy okay enti okoye no ana me friend ne papa ana papa ka say no akra ye say oba na yere ho ama enyina ga say ani asam na ye ne na kan eno na mso no kra wa ba ha nenso no aso wo ko enti wo ko na papa ni si okay ote ti pa blog nti amede obi number ana friend ye che me am ko to chep foforo ana na me de friend no ni nyina no na what's blockade that chip no kra ti me 2023 no e ko na wi no na me so ene o de bia what if akwati wa des me ko baby owo no na makwa akohwe di ntipoti ya di esia na se di esi nti o se onwale biem na bia ho de me duru ho a me hu onu a me yu biem a e bi obeti ma chichi ti me yese me ko na me ko akra ho ti me ko ye through school ana me de ko ye me apply for school ana me school no say me ko no one day me ti me fa nko tini say me correction ti me ba bi tena ene me de ba hwehwe no ti me ko ye na me nya ba bi so tena ti me busai ba bi a asori ni bi ho ti memenda no
me kwa sorry ti me kwa sorry no me ra sorry dem na December I say den na ayam ya ana say di asem ti ana me kra moto awreho ahye me kra so masa ti me kirechire ni mu sei say no hunti kura na maba me bese me hwehwe no na me hunu no no aka asem na okeke kan phone so ne niema no e kire me nti na maba no me maba kuro mu hakra eno mu ka so okay ene o mo de be kokon sorry ni mu ahwe se bi o mo be huna no sa time na D7 na ntumi ankire se bi a owo ahodwo owo faade anama mponten but D7 ne ka se o mo de be kokon sorry mu ayo so obehwehwe ebusa o ma sorry aka no okay nti me kwotena ase na boy bi bewe mu ti me na kwa akra no so boy no sa boy no odi ni birthday so ka say yenko birthday no ana ye koi ti boy na ade asa ma hede hu ni na nso oba asori dem no me hu no na ase me nim no okuma ase ase me nim no okuma ti e chire no na me kai say nim no akra ho na enam me kunu no so ntina ema me nim no ti ona me bo asori mpanifo na mane say sa krachi ya waba we ebe nam no so ma yetimi yehunu me kunu no na so be nka so sa krachi we kra na sofo no eyon kono no ti na obetimi ne nakasa to mu bu sa krachi no na krachi ne se no kro ne nete to obetimi ehun na sofo nka se ne onfa ne mbra. The last year March 17th and or then buy ti me wona so for the firm say me kuru na man ti membra na me koi ti me koi no ana so for no bisa mama ni already omu nim bet omu bisa mama ni na ichirechim and ono so ichirechire ni di ti obia kaka na asem wie no ana so for ne kan say ono ana ye bema ti dia ICBA no mi mungo to dwe na me mpa na chew na be ma ne se de na ode aye no enti asi be ma no kan wo de ne pepepe o question ya question me ka even kwa na no kwa de so for bi so for ba go na ka say o bai na o so wo ka de wa ye nyina na se me de hwehwe na me hwehwe no aba beti say wo ja wa de na so nya wa de na me de na nim say o ba betena wa be ka ensam de o no o say wa question o character nyina o se die na na wo waye o se meme ka se aduane enko ana ye de ene be matana na meme oneme kasa asem bi na o kan ma memua wo ha bewura ma memua character questioning o aduane de na o mani bi di meboa na o mani form de menya sure na the form de come no tira saban ka won fa nka me no an ka se o ka se biane nkwana de ntia ma so for ne kan se de ntia ma so for ne kan se on so akwese o character one kan de no on so buy no wakasa I ka o character nyina ena ono no o se obakuma ase ebe num pure water to ho ekwa akra 1 month oba na pure water ne da ayi baby edan o de to yen eno na so for ne kan say de na ono to so ayem ni nyina na o sa me kan na me say me de like me enipa na me hwehwe no as ntinya me ban ma say ebia de wa ye na so die wa na ye so butu yo so enya no na me ba say me ba be kan na emom no de because of say ebia wasi ni mo say wan wale biem no nti ebia de ensem bi obese okeka na onya ne mutete no ene ebia wa sha ase a okeka say ebia nti be boso me wan bra wo dem da sa na oka say if you inside eho nti obai tap pure water na ne da ho na me say how do you know nti pure water na no me no nim enso ni din ne nso abaye no so na ohue no nim enso no so din nti eho no mon de ti enana sofo no e ka so no de ACBA no yenye mempa na chow nkuto nso ne 9 na mempa na chow ti mi ko to so ne 9 pa na chow no be ka chira sofo ne say ono oni ba ebite
nti sɔfo no kyerɛ me sɛ me so me baa mete hen ɛna me kae so mete baabi na emom no me baa sɛ oni me so nam nim sɛ baabi a ɔte no currently asɔre no baabi a no akɔtena no one saa boy na ehu na asɔre demon ɛnete nti me sɛ ka me hu no na bibia yi ya ebi a mema back to Kumasi bi metena ɛhɔ no mo a nti sɔfo no yɛ na me ka so ye be rent ɛna sɔfo no ka so okay ɔte ti ɛkɔ me kɔ rent ɛdan ni bi wa wo de usika wo ɛkɔ rent ɛdan ni be ma ne takunim rent ɛdan no ti me rent ɛdan ni wie no na me fa no so ɔno ɔma wo wo ma da wa mo akɔ rent dan ne nso awie ɔma na sɔfo na ɔka asɛm no ɛnyɛ sɔfo no na be wale me ma no na busuafo no so nso na waka kyerɛ mu sɛ wɔn wale me bi mu no te sɔfo no nim die ɔno ɔbɛ pretend na so ɔno de awane de ɔn wale bi na I'm so okay enti mi wɔ wa ne sɛ ne 2 days e waka asɛm no 2 days to 3 days no frɛ me to frɛ me ana ɔyɛ sɛ ɔhu sɛ to wagye wani so wama yɛtu me mama na yɛtu ne fra so de no me ɛsi afikyire anam sɛ de nti na mama yɛtu yɛbɛka asɛm no manka bibia amfa ho wo na ahyɛ asɛ sɛ ɔbɛkeka nsɛm afa mo me de nyɛ saa de nti mba me de mba sɛ me bɛhwehwɛ ɔs na wagya ayampa sɛ wagya me a na ɔba bɛyɛ de sɛ ne de fata enfie na abɛse ne ko ni nyina de wakeka nyina na ugina so ne obusuafo ya dansefo wo mu nyina me de no de me mfa nyɛ hwe mepewa me and you because me nu me onu na sia into anya fon so gyina manim na ka kyerɛ me na ɛkwan amofo aso ɛbɛyɛ amamre sɛ de fata no momfa saa kwan na so ɛmɛyɛ na asɛm bi ankɔ enti ɔyɛ na so ɔmo nti ɔyɛ sɛ matu mamu yɛ tu no ɛna muzino mɛkɔ sɔfo no te me kɔ sɔfo no hɔ na mko busa sɔfo no sɛ me wɔ hɔ mo school mu ana me ku friend me sɛ wotu no na me minti na yɛtu no ɛna ɔsɛ da bi da ɛnyɛ minti sɔfo no asɛm ɔkae na me repeat o de ne de ɛsɔ ne nan na de aba ne de ɛsɔ ne nan na ɔde ne nsesa ne de aba ne asɔ ne nsa te sɔfo no ka saa no na sɔfo no frɛ ne somfo sɛ somfo ne mbra emra mama meti de somfo ne bae na obusa somfo ne sɛ abrante na anapa no metu no no na yiri ni na ne yiri we nti na metu no na somfo ne ka sɛ da bi na ne yiri we kwa da minim no onim me ana somfo ne kɔ ne baby ti ne yɛ asɔre na somfo ne ka sɛ me nkɔ na me kɔ yɛ ma asɔre na me de me kɔ na me kɔ yɛ ma asɔre ti e point no na me frɛ no we de different some friend no me friends so no hu sɛ yɛ me aso a on kate no anko asama obeta me Kenya na say don so Kenya be kasa but we are ta number no no a block e blocking nti ye na me say wo frɛ me no say me mama yetu na say wo boni a wodi eno na me ye be ka asem no wie ye no say hu na to so say dio ana apie asofofo enim na afrɛ me na on kan kire me say bia boni say ne wodi ami yetu na asem mi minti na asofo ne say nye minti na wa boni ne wodi no agbo adwaman te na yetu wosen ai babo ho dewe adwaman den na okate line no to okate no eso wa kwahwe foforo ai e wa asori bu ho wako hu yo be foforo enti wako jidi ana ambajo ai wo man hwero ana amode ne nya de ya hwe ni bia mo nhwe bajo ne ebi hwe tama na mtekrapa agobi dia friend Gavisto wodu okotwa bi ko bi gom gwaro no ebi mofo bada so atwanza na adigina wa hwe obehwe no mofo behwe na minim se bia wa so tumi yavem na wo hwe na suma se wa hwe mofo asuma na wa hwe nipa asuma e dia mi hye da hu ebi hwe ntom che so akoba dwan na wo man hwero bajo debi ono sesofo ne de because of say ono akan asem ninti no sa asem no kopie nenim no ono de onya na adwin say obefra mi abo mama ne sese na emom no asotwe e wo ho ne niam a ono nko ode ema ono ena ono ne ntimi afa anhya na ono afra mi
na za asam no o de be hyew ebe to manim okay nti ebe to manim no say na esi na so okay say na esi nti na o say me ho do afiri mu na o say na nka o kan ntem kire obusunya say na emom no ensem a wakeka fa me ho ne niema bebre no emu bi enim na emom de waye no shawo so wuntu de wo yen na say o de keka ensem a wo bese obusunya ni ba kokore ni won mo humia o kasa me ho ana asese na me na ma di ubone me na me anajo me ma na anajo me no ko anajo me no me anajo me yo say anajo say ni nyina wo akoko bu adwaman na ohunu die wo defa na me de me no e cancer te me sa o ha no asa afra me ai wo asa ma akora bi didi matem am say akora be wase akora na owo ma sori dem won abaya kokko na owo ma sori dem o ma ne di ono kro ba sori kra fikra woni ye no o ma ne didi matem na am say abaya kokko me na me asori na ngasa akora me ko mu no say na medicine na even kura no kro mu akora no enya asam na eya asam a edi me ba ha akora na me nye ma adwin say me ba kuro manti hwan na abaya be na wo kirem to o kire me ama me hu abaya no ti say abaya no so no so ogoka cha abaya ni so obewale no ope no ti abaya no so bete say ne yera ba ho no asem say ne si no so fra no odi na tem so in baboni ni say wawale no ka kire ne say onwale da to no an fra me confess say abaya no ansa ne pe ne mum asem ogoka kire ne say one de onwale da ena mzi do bia won pene de awade sama ne ko kan say onwale da ni di say wan wo se ne pa enka unti waka hu na madam mi wale da ni de unti enkasa no si okay na me de okate line no na mete baby temete wonu mo na me friend papa say ebra kwa ena eko ti echire no na msi no mia mako a mi nsaagene te me ka tira me papa na me papa no so friend papa am baba kan say wati atesem na nya asem atete no mframem say ne bane say onwale ni no onim say omu ebeje awade nte bi omu mpe bi ma oma de beba ti de watete ne de atesem ti te nkura na asem no da ben na omu betena ase na oma ka so ono beba ho ana ono so beba ha asema no papa ne be kan say ne bane so ndo do ogina na ogina so onwale bi na baba ka say do ogina na ogina de ne kura ne sen ana baba na ka cham papa say me na me ye ejuma nti me nhyɛ da me nya ho na me de aba no ma baba bihia no ma be ye sa ma me ne fere ho the last year June 14th na ebe ko me times nti me de ehye sa da no sa da de me ti ma ba kumase na papa ne kan say okay wate so 14th no so ye e me ye ba kumase me hia o ma amma te me fra papa no say eje so ga kira me say mi amensha me da ma hye me da to mani ansa na da ne kura beba ti di nti na mo ama o se ne ba ne so otu kwan e na me say na ne ba ne so otu kwan de na wan fra me anka njem say bia o muntimi me hia me na ne ba ne so otu kwan o se ne ba ne so ono a se obeka kire me nti na ono an fra me ono ne ba ne me fra me aka kire me te me fra ne ba no say me de adu nyam ni mi nu asem agwago di empanimfo asem mes ne papa no so say onu bom na akire say wotu kwan akwantu be na wotu onu ma wotu ase ya wotu kwan oni ho okọ baabi ko ye ejuma akwa ko pesika na me say wotu kwan ekọ baabi nyefa because wotu kwan a communication edi nkan no o apa kire say me na o say me sheda because me na me ye ejuma na eda me nya ho no o maba ti me so me sheda ema eda say omoji tu mu ne papa ji tu mu ese omo beba amia be shi atwen wo o mama na ti me won mo last year ne musa me de me hwese omo beba me hwese omo beba ti papa ya no afre me na kan se ndi onya abotere na ebia ye ko ho no mo a ye ne niema bebre because zedi omusimi ye no ebia ye ko duru ho no mo a na abotere bia antimi amem because ene o se obeba ochina me ne kasa me yese nti me hu se papa no me nim the reason why say hu na ne ba ne kan ye nti na ato papa no so dia me nti me nkyere ko papa ne ba ne fra me record no say ne papa aka chan papa say so be dia montin so ni echi ni sika enko no ne hoda
Tell so na papa no so yes meko me yina because se a ne papa no we papa no wo mu krom kuma go be soro ho na crash ne papa wo e na se wono nso woda so ye difo na ana so wajaye oda so ye difo na wate ne mpai bo no nyina oda so ye difo kese ye na wo ye ne mpai bo na GDD fo bachwan de ye tu ne sei mu no ono nso kote ne de na wate dada on ti asore sei otimi ya asore memenda mpai bo no wate empire bo park so empire bo bachwan enti anu anu oda so ejinam ndi se okwa asore foforo memenda de a ende minti minchire na enkran ho nso no wote hen ote tabora bachwan ho no ate ne gidi empire bo no bachwan anwumre no omo ko empire bo bachwan ifiada ne kwesiana anwumre bachwan no omo ko no bachwan enti se ya no waba fie se wabegya wa na omaye die enti pa na wa de na apese nyem wa kanope na mintie ese de me pesa me ne se because asofofo aka ye kwa ye ba ni nyina o se wontie ma tuha akokrom ho akotena ho se bia ebia kwan tentena no distance ni ntina ama emu atete na se ya ebia oben na se ma ye wi asim ne menyina se ni de o se awade no wanwade biem mfie mienu ni boso menson ni na ya para ho a tete de be pa ne se bia chechira abo ho na esane no ti be omo ba je mi free ye no omo mra me ya mamre ni amane no pepepe no munya wunsi ho no munya minsi ono nko ne bebe onene woye ba cho na bi onini niba ba cho na bi wa wo ma ba cho na bi ono nso wo ma ba cho na bi na wani nso no se wani adwuma ye ya no ane ana dabi na wani nso no dabi like na mani so no because me nim ndi o kan story enyina a kire me ye ko no krom nso ne baba panyin nso kan say ono ye so fon fa hwinsie no aka kire me say na onye adwuma na nansan ya na obi afa no ne tompa boa enam say an e ma o kire me say mpaboa no kra no okwa 20. The question is na wani so no but 50 million na wo je ne bosia de ma no wotu ai but o de buy Jemba no no de buy asande buy enti ne bota ya wo gina so se odo ni mu bio odo afri ni mu ene se wabenum nsuo e de ato compound akwa akra ba 1 month oba ene nsuo no rubber da ho ne bota ye no but o dey be only do say do a friend do de say awale for do de say bi nim die enti minzi menche say bia na meche say cause this me kan say meko akohwehwe de AC say bia oba for no kofa anu no e na ama because ono afra me record no am wo kan say to be honest feel that do ne get ni die no wan kai me biem da tobo we de me nheda nim gidi de ebia na o ka say ye bibi mana na o ka say bia mesumunti mintumi nya na oh de enoka de make what ya say we de mesramika onya wudie yinti na make say me na me wo obi wo tama na me wo sehwe no minim krachi bi ordinance mba manim oba be ka kire me say ono no yesi ye wo sex style bi a ye frɛ no doggy eya kwa me mesra wo hwɛ sa doggy no wunim doggy kro wunim ade kro ai eno so ye de ai eno no ti se oba na kuntunu na be ma gina chi no no ba kuntunu be ma be gina ho o se kuntunu nya kuntunu se o kuntunu a sabi ni sisi ni be ba wo be ma nanim enu na ye doggy na dog de senka ye kraman na gina be ka ho na mente ase se o se ye chemu se ba bia wo be fa bo aduma no nti enu nti enu na kwaye te se nkraman de ni directly ase nkraman de ni bi akwa ne se o ka kire ne yire se wo ma ne sa nkraman de ni bia oba ne mma no eno okofa age wa abonten o se ye ge yi kura age wa nka na ge ya ma ne nkraman se enti mawura yi e bia be ma ne ka se wo pesa nkraman yi bi na wanfa ama na ana
Bajo Debbie. Eja ye won kan man ne nko a. O David stars dey be na wo kura onya obi a osan de toma bia gugu so a enu no ye say boosting moral mo. Wo toma no say o di bebrebe wo mo. Ye bebrebe ti sa onya obi a stars bebrebe. Ye wo plasma o. Eno so ye de eno no say oba ni tarwo na. Aha na hey ene mo bre. Ah, mo bre. Eh Mawura enti wan kan kire oda se bia sane wo ka se oni saa ba wo konya ne won kranhia na wo do free ni mo kire se oba akoro no ye bibi mana wo wa nya mana na sere ozimi sha asam na sene de minim ko se okoto ade ewo gen ho to do na gen ka se bra me pew Siza de okaye na ewo me phone to be pepe bra me pew ena o se no gina ho sa na waka chense no kro se no kro dia no gina ho enti e ho no mo no se o gine number no ko ni fie sa de o kan first time gen make attempt so ne beda ena o ne na anda no koi ena mzi na o ne na anda ndi obi a o se o no beda watinya ho atiti madwane a wo se ko obi ma sa akoye den ena o san ko obi m okọ no biom no ana ge ne che ne we no they say no sa ge ne kura no won ne na kura ya ka kura kwa afe ensem se bebre bi o ma ni wure fi wo ne nso ne ono nso ya aka sa no ka they say afe no be pe oba afofura wale wo gine di sa ho ane ana da bi bacho ai o da so pe wa de bacho dem se say de wo mpe bio enti so se wajawa on famre wabusia bacho ai no na ne de wo ye wi ba bia wo de wo ne nam kwa asofo mpanyimfu anim ankosiaga abeduru abusia ne abusia anim ankosiaga sa bre kura no wo na wo ye adwuma a wo bre osan ba kura wo de ho no osan bedidie no osan ye sa no ma we digu so fadin sa koma ne wadwen ma ho ma dwen de abaho ade na anye efise ade na onye ono na edi nkan aka me se me kosi se me kan se me fa me wonka obi a kosi be ma obeba efia se oba be ya me ho ade no se de be ya me inform no se me de mensa ko mana me na meja awade no upesum enu nti na ma wuntumi mfa ne nsa nko no de bi ena se nko no krampon a sika na me de bo ano no ma because of so ka so nwale we kan so for me sika mama ena ono gra ka say oni bi because man fan sha ni nsem nti wontua ena nti eno gra de anye esum asam but ono so nwale bi ena ono no say ono no kire say no me fan say asole ne mra no so ja wo yera ebe yu afriji dinim to ono a ena wo say omma ono so a ena say onwale to ono emre bi o kira me say me yo ba yi die me to ono mo a me amakwa wale no onya ne fan de na senya onu mum ene so ono no me wale wi a no wa wale okay se ho emre no bi wo ho no mo a empanyimfo a mo de da nsafo no asafo ano no mo nya nsakira yi wom mo nsesa no mo nye refia abodon ni bi na mo nsesa no se referendum amamu pa mama anya nsakiraye ewu mu a mo be hadwen na ye nyina yente Ghana ha sabre na mi wo Liberty FM wo se hwe so na anwumre bi awie kwa anwumre draft time na nipa a wo bo draft time no sa time me de afene ya amenya de ni Freddy PK no aka fama wo mo sa kwa no minim ba bi o je sei PK na bo draft time no afedi ya menko hwe a abaye bi na wa hye atade bi efri soro ba de fom no edidan kotodwe eno wa hye efom de egu ni na se yu eno wa hye maja kwa amemwa ema empabo ye da fom ya ye ka hyem wa kirei sa mpabo na teacher fo na tape ne hye a teacher fo ma no
ɛna wachim duku bi ɛde abɔ ne tiri so satam no me say na dai ho na gina ho saa no ɛna na me bam enche na me be ya announcement tintina me bam afedia me bam anim kakra na hu say say ya da na Samoa ɛna ogina ɛhɔ no nso na wo fa steps so ansa na wawura mu akowura Liberty ni studio na ya da na Samoa sa nyamok ɛda fam teacher for de bi nketo a ye de ahoma to akire satam wa chimni duku wa hye ayi bi abesi no kotodwe no wa hye judi abesi fam afedie dana Samoa sa ba bio ebe ye ya wo say am slave for Christ enti wotumi twitwi nanim na wa ye ne ho ayi bi na wo social media ni TV ni ayi so enti mi hu ye na mi busa me ho se enti satam na da na Samoa mi hia wo Liberty FM ni mu wodo sabaya bi wo se hwie so ene wo hwe ene wo si ye da na Samoa Nyankopon humi mobo masua ma mi we afa Yesu kra agensa fa Yesu se me kra na agenkwa ene wo hwe da na Samoa de ya so bia ene ya da na Samoa wo yesre kwe for the Jesus class no satam na wo so bo obi kodi sa wachi wo satam no sa nipa no so nyedai eduru ba bia ho yem free you se you ya nhwe ya ensem bi wo ho no mo a edinsem pii sutumi ba se ya me no mo ka sei medin komo mo ma me nwie na be ma yi a wono no ye sa de we yeza ngomo na sumdomo mewo na be ma yi a wo ye sa de yi se gididi fo pa na odi obi ba be fa sa kwa we so de adai adabraka gidi fo kra nso de sebe sasa me sam ka kire se asum bebre wo ho amakoko ko me papa ba ko ye gidi so fo kase e wo kwa mo akokra awia mechiawo akokra adu wo kwa mo wo ye papa panyini akokra poso no humi bia na akokra ni age osise metie wo radio so a wo nokore ka wo ka no na nakoro bia edi wachi na maje so ami enti som bebre ansori bebre ni ade mi mawurawura mu ntimi nim de atuam ene de wo mu nyina minim de atuam ene de wo mu nyina na sebe wo ye gidi abrante wo be ye difo wom na wo be fa obi ba na wo be yi obi ba wo sa kwa we so no sebe ade aye mpe ye jai enti na make se gidi mpanyimfo monkwa referendum e wo sa ade ne ho aware bi wo ho aye nso so enka se nipa ne nkoso antram enti se sofu ko gya ba ye ni e ka se bia bibi nti wakogya wo yire enti ene ye ma wo nya gidi ni bio se sofu bio wa ebi abaye na ekusa akrache no ti ye gya na ma ne kuna na ebi so abaye wetwe sabe wanyini mu no so hwe na nim ti na ma nka muhu no ne ho fe ne konkra na ekumi no behwe oba kon nka tete sa kon we bi ne ye de ahoma na epe ye hyeda de mia kwa breku aba no enu bia breku aba ko medoma ho na medoma ho no atwitwa fefe abaye tuntum kama kwa breku aba wo bibia bi dia mi pay nyina wo bi wo ho na wo gi wo bi ba na ada na o stressa ene menka sabiem atifo menka sabiem akrache no munchiri de duama me abusia nti na da ye ka no enu nti na da ye ka se oboa nipa aya agi receipt na nipa enye suro nipa na jai samai abuo bi beka wa na efre wontomam we nka ono ani kun ni kunu one ne da kete so sorry wa mafia na nkasa me fa manim kwagilun anka me metumi e de aye business no ama me ansa manyeska e wo manya mfa so me se da bi ma mfa sa anye de anhye metrim me se da bi o wo na wo ye be ma se ba ne se me na me ye adwuma na me yi chop money a emwa esa akra na bedu baabi no me fa obuo nye de emma nti anu nti wo mom ye de je na fa kokko ye adwuma
se me ye binti won so je na fa kwakoye adwuma na wo de ba na me so me de ba ne nyina ya ka bom e de support fee si ya no betua loan ono so so ane kun asa eja no ebusia fon so toto papa so a se ohun ne ho ano ohun be bi odi ne ti e kwa akopem onim se ebusia fo de nkom meka bia ma no omo be hwe no mesiese bibia na ne ya kra ne se wa meka nsi nanimu okoka chwe ni nua ba na ono no gangalia macho ono ebe fesi no no be ka chen se ni e na mebra aka na omo wale ne kra wensi bo una wo macho una wani mu ehale chese una ebusuani na kukuo so nti una betumi akoka wano oden wano atie wano awo nti una betumi akoka ebe ka chen se mebra se ontumi ne wontina biem ompa obiem ade na wo bra no owo akukudura ade no won kono nko kansi nani ana one ne ntina biem no ene ofa ne sika nkonkoma no no nkonko pe ne sika ode ba be ni business no obi nkobo be si afama na fafa ya adwuma uwi akira na sedani omwawa na sedani se woni ne ntina biem ene fa ne sika kokoma no eya emaye nye nipa bone ni amasa ema esum enhye yetiri musa nipa boawa yenyi ni boni aye yense ni din obi boawa enye ekwan we su na ewo se wo faso na woda nase tese mo ka ho na sisi a ewiase mu ayewo no tese obi ntumi nye obi papa obi yi obi papa na osan adwen ekire ni ebesi wa akire onim se boa wo boa ni enfa so papa bia amre no ebe wi akire oba be yi ni boni aye ntine na oboa na enden onta ne baby no nwen ne mama papa ye aye na e wo man yi mu eni wiase afa na nyina ade sisi enye Ghana phobia mana ye Ghana phobia Ghana for mon sorry me bisa se ye Ghana phobia na aden ni obrei aden ene bonia ye obi ya de maye ya enso ye ni e de boni ni etua ne ka aden we so free hin anka wa wo yire wo de nka fa ya bontin su nimpo wa wo yire a wati sika aya ne ho ade o wedded wife no obi pe bi o obi pe oba a obe support no odi ne ho besi honom ena monu ne nti obe boa no e wo sika sem obe boa no se ne ebe ya na adwuma be koso na wo de wanya bia chese wakwakonye oba foforo nti wakotu tonga foforo nti uhu ne se ono ne ye better than or wedded wife na wati sika ye no ho ade no wakohia oba kama nti ubu ne se oya de tantan bi oya de fun bi bola so ade bi sa ne ye no na wonnim se sa na mon ya watu yi a wo bu ne kwasia no ubetua so ka ochine bi no ubebu ho akonta ubetua esoka aya na yem se ebia na omunnim sa omunnim se sa betumi asi omunnim se anamon na omutu no ombenya esonsunsu aso daache na daache no eba ode akohye na bi ne maami bi ote ne ba bia odwen ne ho aka akra no wawu no na ono e na okwa akọ blemi no ode ne nkwasi ase na odi ni nyina sonsunsu aso na aba no so no ode kwa akọgu ne so so ono na aye ono na ye baifo na ni onya okochi na okohia asofu bia za atrofo asofu ibia ase o maami na eye akọtwese kan wone so ensonso no ono ne nkwasi asem bi odi ye na ede saa ahawi ebre no bu oba kwasia abodie mu ka chire ubu ne kwasia wo dada
uchinchim ne nsa he moni nda ho abrante moni nda ho na ye ne se oye ne yere no onim se ono ansa na ye ne sisi yare abu ewo Ghana untumi ntina faako untumi ntina oba baako enti mo mre mo pen drive no entumi ntina faako mo fa hye laptop baako pemu na munya ese ena mo de akwa hye ayi ho ahwan mu ade chia de akwa hye aden is too much Ghana mema way too much obi ntimase nyame ken obi ntimase obeka se na one neti na ayemmoa wone ne awope no nyama wone se wo pese bibi enye ne awope a oni obate ana one be mate na nya wo pe no wo sanka unya ubetumi ayede etreni no ubetumi aboa no ma wa bedu bebi a wo pesa wonye de o medru no se na entare hyem na etosia ubetumi fa ne ko shopping na koye shopping ma no kototo ntare fa ma no se so empemu na enkoyi a boa no chere no styles a wo nim anase nya wo wani je ho no chere no fa ne fem no beba be better nipa akro na wo kɔ ne honum ono ofiti prako pa no hu ya osua aye intutumi fiti prako pa nkase onya ade se na wone ho amempe umpa boa no no ye de onfrim situation no wom so woni nje ho a wo na wo ye yi no wo hu nimde e wo ho boa no fa ne fem no nso me better se na wo pe no se ye duane ye enso no onimu ya fa ne fem sisi a wo online wo TikTok ne YouTube ne honkra ne bana omo chere sa na ama ne nti so ye duane ye na tosin wo hono ma wo betumi akwa koseche no wasua e wo hono ana se wo nim ya na wo de na fem o boa no kakran you say practice make a man perfect. It is as far as wo boa no na wo de na fem wo ye nya ebema wa be nya wo pe no wo ye ma no na o ye better ntumi nyina bibi so nka se o ti se ntumi ye de me ntumi ne ntina biem boa no no o me nya wo pe o me ye wo spec na sundwe ebetna yaware ebe se paradise ewusia de bia ware emuntokwa den ene yebeye ede ese anokwan ne nyina ne se yede odo akomapa ahobrase entiase agidie ehim ne yede hema yaware ebe se paradise ewusia ha anam de ka dwumedie nyina be de ebesi aha eye emergency Ghana TV eso medene so eye na nakosia ade pada senenso yebesa so ehia na emum e ma refi se obe like na wa share na wa subscribe ede ama onia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.